Sara želi da bude liderka, ali njen put do uspjeha u Crnoj Gori nije lak. Ako odabere politiku, društvo će je u tome spriječavati još od djetinjstva, jer većina vjeruje da je politika muški posao. Ako ipak bude uporna, mjesto u skupštini najbrže će dobiti tako što će njen kolega dati ostavku ili napredovati u poslu. Trećina političarki u Skupštini Crne Gore dobila je poslaničku funkciju nakon što su poslanici dali ostavku ili prešli na rukovodeće pozicije u izvršnoj vlasti. Šansu da uđe u parlament ne bi ni dobile da nije bilo kvota. Ako se Sarin glas čuje u politici, brzo će pokušati da ga uguše. 7 od 10 političarki u Crnoj Gori iskusilo je neki oblik nasilja, a 9 od 10 njih je pogođeno seksizmom. Istovremeno, učestali su napadi i na novinarke. 8 je registrovano samo u posljednje 3 godine. Mediji će Saru rijetko pitati za mišljenje kao ekspertkinju, a i to što kaže će u svega 10% slučajeva završiti na naslovnici. Sara će morati da čeka svoj dio javnog prostora, jer u medijima u Crnoj Gori u oblasti politike žene govore 6 puta manje u odnosu na muškarce. Ako poželi da upravlja preduzećem, Sara će u 14,2% slučajeva dobiti priliku za to jer je tek svaka 7. žena menadžerka neke kompanije. Šta god da radi, Sara će konstantno biti rastrzana između porodice i posla. Zato što tek svaki 10. muškarac u Crnoj Gori obavlja neku vrstu kućnih poslova svakodnevno, dok polovina građana i građanki vjeruje da poslovno uspješne žene moraju neminovno da zanemare svoju porodicu. Sara će u prosjeku rijeđe biti na rukovodećim pozicijama, bez obzira na rad i na trud. U neplaćenom radu u domaćinstvu provešće 10 godina svog života. Istovremeno, Sara će zaraditi 80 centi za svaki euro koji su zaradili muškarci. Ona najvjerovatnije neće imati imovinu jer su 2/3 od svih upisanih vlasnika i vlasnica nekretnina u Crnoj Gori muškarci. Da bi postala liderka, morat će da ruši barijere patrijarhata parče po parče. Crna Gora nema predsjednicu parlamentarne partije, a nikada nije imala ni predsjednicu vlade ili države. Kada bismo okupili sve žene koje su bile poslanice od uvođenja višestranačja pa do 2023. godine, ne bismo mogli da popunimo ni jedan skupštinski saziv. Kada posmatramo ukupan broj ministarki u Crnoj Gori od 1946. do 2023. godine, trebalo bi nam još 7 decenija da sastavimo prosječnu vladu. Stoga ne čudi da 2 od 3 žene zaposlene u javnoj upravi smatraju da muškarci imaju veća prava. Ipak, tek 1 od 3 muškarca će se saglasiti sa ovom konstatacijom. Svaki 4. zaposleni u javnoj upravi navodi da su muškarci ti koji u prosjeku češće uživaju beneficije i bivaju nagrađeni, dok tek svaki 10. to isto navodi za žene. Iako su žene većina bolje obrazovanog stanovništva u Crnoj Gori, one manje doprinose BDP-u jer češće rade u sektorima u kojima su neto zarade niže. U ruralnim područjima žene su većinska radna snaga na poljoprivrednim gazdinstvima, čiji su nosioci muškarci. U Crnoj Gori žene su diskriminisane i prije nego što se rode. Više od 4000 žena nije rođeno zbog abortiranja fetusa ženskog pola. U Crnoj Gori je od početka 2017. godine do danas ubijeno 17 žena zato što su žene. I pored toga, 2 od 3 zaposlenih u institucijama smatraju da se danas pretjerano forsira pitanje rodne ravnopravnosti. Preko 75% zaposlenih u institucijama u posljednjih 5 godina nije prošlo niti jednu obuku iz oblasti rodne ravnopravnosti. 2 od 5 građana i građanki vjeruje da je feministički pokret u većoj mjeri naškodio ženama, iako su sva prava koje su žene osvojile isključivo zahvaljujući borbi feministkinja. Sara želi da bude liderka. Za Saru, rodna ravnopravnost nije samo cilj, već razvojna i liderska dužnost. I bit će Sara još glasnija i još odvažnija.